بلێتمە شەوانن هێشار ڕەوشە عین عیسەی چارە نویسا عین عیسەی گو هەروەها درۆژەوا کورد بابەتێکی gelekî giring e Nîzar Musa endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistan Sûriye ji Viyana paytexta Nemsayê gel min e silav bo tekekê Nîzar kek Nîzar rewşa Ayn Îsa niha dirojevê de ye diyar e ku Rûsya niha yariyekê di navbeyna Sûriye û Tirkiye jî dike ku Ayn Îsa kontrol bikin. Ti vê lîstekê vê senaryoyê çawa dinirxîne? Belê spas tek Cemal Şita û karmendê Kurdistan 24 re. Bi rastî rewşa Ayn Îsayê yanî ew rewşa nedûre ji rewşa wa bajarên Kurdî yê coğrafya Kurdî de yek û çarenûsa wa di vê merhela wekim bêjin tehewilî de hate diyarkirin. Yani ew jî ez karim vê bêjim yani ew laib ew laibin û devera coğrafî ya Kurdî dîsa ew devera lê belkî giringiya evî bajarokî ew e nû belkî ev bajarê hinî di gor em bêjin weka meayîrên ve hêzên ku îro em bêjin ew yek û çarenûsa deverê û gor bercewendiyê xwe deyne ber çavê xwe. Ewa nû belkî ew wekû xalekî ye digihê li ser gihandina weke bêje seytera eva hêza tevayî ye. Yani çi seytera em bêjin ya Rûsî di aliyê rejîm de bê çi seytera em bêjin Tirkî û hêzên bi ser vel aliyê Amerîkî ye ku îro baş ji me re diyar e û çin li bin kontrola ji alîkî dî ve em bêjin ya Qesedê de. Yani tişta ku çê dibe bi rastî yani nerîna min ji vê rewşê re yani çarenûsa wê ez bawerim wê nedûr bê çarenûsa serêkaniyê gurê spî mixabin me ne kêfxweşê jî em vê gotinê bêjin lê îro ew jî sedemeke wê ya giring heye sedema wê jî wextê alî ye îro em bêjin ew wê deverê kontrol bike bi tena xwe û bi alîkî dikeve nav lîstîka navdewletî de belkî em bêjin neqasî wê lîstîkaya rewşa vî bajarê jî ez bawerim reşbûn tê de heye weke rewşa va bajarê dî û bi rastî em ne gelekî wilo kêfxweş in bi tişta ku tê diyarkirin. Ji ber wilo jî yani tişta ku tê xwestin belkî em ser biaxivin. Yani henha tişta ku çê dibe yani îro wekem bêjin demeka întîqalî ye. Ew dema întîqalî jî îro wekû ku em tev dizanin piştî bîstê heyvê jinûka weke bêjin rêveberiya nû ya Amerîkî ew ê wê desthilatiya xwe bi dest bêne wê destkarî xwe nû bike û belkî tîmên xwe yê têkiliyê di rewşa Sûrî tevayî de û aliyên deverên Kurdî jî bi taybet wê nû ava bike. Heta piştî bîstê heyvê her alîk jî dixwazî vî wextî ji xwe re wekim bêjin istiqlal bike û bi dest bêne. Her di vê çerçeveyê de dixwazim ji te bipirsim kekê Nîzar niha Siba Çavuşoğlu seredana Rûsya dike diçe Soçî li gel Lavrov dicivin. Tê gotin ku ew babetên serekeyên civîna we Ayn Îsa û Idlib e. Her wiha tê gotin ku Rûsya û Tirkiye dixwazin ku Ayn Îsa bir asî bikeve bin kontrola rejîma Sûriyeyê de. Yani em dikarin bêjin ku kontrola rêveberiya xwe seriyan jî hese de li ser Ayn Îsayê lawaz dibe yan jî ji destê çe? Belê Ayn ew gotina te kerem kiriya talî ew ya ku niha îro li ber çav ji ber ev sînaryo dîsa xwe divegerêne. Ez dîsa te kestim ser vê gotinê. Ew sînaryo xwe divegerêne û wekim bêjin armanca va hêzên navdewletî û taybet jî ya Amerîkîya îro xwe dibînê wekû ser destê wê Qesedê hatiye çêkirin. Baweriya min ew e nû bi vê siyasetê ew jî va hêzan hino zeîf dike û dixwaze weke çarenûsekê ji wê re bînê li gor vê rewşa û em kevne tê de. Weke tiştekî bi kar ji xwe re anîn û ser devê weke em bêjin serkirdê herî bilind Amerîkî de ez bêjim baş zelal kir Trump û anî ziman û di vir de jî li ser mesela pirsa cenabê te Kak Cemal yani henha ew
گفتگوی ناوبرا ترکی و روسا دنها امریکی بلکی مغمعانی زمان نو دوی فتره ده نواله لی و بزلالی ام شاف دورا بیجن ایرو ترک جی ببریار امریکی بنا گوتنا امریکی بوی اوی بکارتینه و خود بینی وکو بدیلک وکو الترناتیوک جوا هزین ایرو السر عرضه دکاربی دوری بهتر سيطرة خوا السر دفري بكي إيرو تشتاچي دبي روس بدوي ريجيما سوري دشتغلن و دخوازن باش نيزيك بكن هر باجاروك كي دهندروي جغرافيا سوري دا بسر الريجيم وبينن جبر أو كبيشي بهتر سيقاطاوا بفي أوي تشيبوا انه بلکې زیدی سیر بعرضه سوری و گراج رژیم رو باریکاریا روسا و روسا جی فشارک باش دی علی دتی دخوازی وک بیجه پشتی ادلب چارنوسا و ترکار او حتی واتکی بلکې باش لف کرن از باورم اف دورن کردی جی وقتی وکو هنها ام بیجن دورندور ادلب و دورن کردی و بطایبت جی عینیسا يعني او شي وقتي جريدانا و هردو هيز هردو دفرب هردو بجري بدن از باورم دي سجي عينيسا درا هري ضعيفه و اوي كبيد بن كي نزار هر وها رايا گشتيا كرد ديتينك هي تيغو تنكو آلين كردي طيبتي جگر مروف روشا روجاوای کردستانی بگری دسته ریو بریا خسر و پیانک دانو ساندنا خلی گل انک سدوف دریج دکن مجارین کو ندرو جویدنه گلکی يعني لسرويه كي دراوسنا بهجت ما نهمها كو امريكا دخوازيه كريزيه كردي بالين هزين حف بيمانان و جارانتوريه كي كريزيه كردي بيك بينا لي كرد دانوستاندنين بهبو دوره تندن لي لگل الين دن گلکی نرم تفدگری ری و بریا خسرجي اف بيرو باوريا گودرايا گشتي ده حيات چاوات بيني گلو نرخاندنا تگر بگرم بله براستيجي اوا يعني ام وكو انجمن الاجتماعي كردي جبري دجي وحتى وكو ايرو ما افغوتن دغول يعني مدغو چارنوسا دورن كردي ودوزا كردي جل دوري اوا يكريزيا مالا كردا چه ام بيجن 2011 وحتى وكو ايرو جي ما افغانت باكر لما خابن تشتاك وتشيد بي بيك الي اوا برادر ما براستيجي فوخست ويل استاك وشخو مستردا واف هيزين كو ايرو ام بينن بي واو ايرو فشار الواتكم ايرو نمازانن تشاو بكن يعني وقرباني ويجيد بنا اف دفرن ما يكردي يعني دوی واتی دجي اسخوازم بيجم دي سجي حتى وكو ويكيلي كي درمان جي اوا انه الخوفاگرك باش بين سر ماسا خو زانبن ايرو يكريزيا مالا كرد اوا لتني وقتي بتني بن بفي سياسته هني پیش وهرن از باور موي دورن كردي حموكا خنا قربانيا افان كرياري خوا او هيزن مزنو او هيزن ناف دولتي ايرو او جيزانن وقتی کرد نیک دستن وقتی کرد ایرو نل سر هفن هر آلی که کردی وکو ام بیجن نریناوی جدای آلی دی فجبر ولو ام بیجن نبیجن اب هر دو آلی کردی جی وکو بشین سوری چه رژیم چه معارضه هر دو جی کفنه بن وکم بیجن بن تأثيرها هر آلي كنا في دولتي دو أوش خورا بازارات كون وجور برجوندي خفاضة كيك النزار از ذكارم في كي بجتا بزانب يعني إنه أنا كسا هون وكي أنا كسا في هل بس ديارت كنكو برجبندين نتوي إيجالي كرد جبوة جبرجبندين أنا كسا وجبرجبندين بارتين دناب أنا كسا دجي مزنتره بله عيني ولوك وهكم برس باش ولو من اشتا ورقرت به يعني انا كسا جبري دجي سياستاوي دفي آلي دا زلالة وخيايا يعني جمرجي اف گفتگوينها كو امجي باش زانن اف چارنو سوا باجاري مت خطر ده او دفرا كردي توايجي رو ام دبينن
فجبر ويكيجي امشي براستي الي خدا ام جلكي جدينا وام وبدستي مجي وري امي لزيجي الفا گفتگويا بكن لي لسر اساسكي لسر بنگهكا كرديكي لسر بنگهكا عقلاني لسر بنگهكا وكا امبيجن كو ام كاربن اساسكي باش و اداره کا باش دوري خوره چی بکن کارم خو پیک بینن و ضعیفونه ته نه هلن د هر هیزه کا چم بيجن كرت وضعيف كاربي في إدارة مشهورة بخي ليست خدا يعني أنا كسا أزديس تكاسي سربي أويتكم شا أنا كسا وشي هيزين سياسي هندور ويدوجي دفي ناريني دنا إيرو جمرة أفقف تقوين كردي أون يكو أمبيجن بلكي مكاربن روشا مخورت بكن دفي روشا زحمت دا ایرو اوج مرا خوستکه که گلیری ایرو اوج مرا استراتیجیک کردی دم کاربن براستیجی السر روشا خو بسکن و به هفره و آریکاریا و که وقتی هم بیجن دستک بن هیزک بن دبر برجواندیا هیزک دا هم بیجن هیزک ناف دولتی یا کو اعتراف ما في موكو ملط بكي ام كاربن دچ آلی دبي مجبری دجوكو انا كسي گوتيا او آلين هزينا في دولتي كونيزيكي ما بينيزيكي ما في ما بي از باورم امي بيرا اري كاربن وامي امي دوي ما بتي دبشن كو ام دفرين خوا دبن مشورا واد وباري كاريا واجي ام دفرين خوا دبن دوزا خوا دبن آلي خصوصي كردي دا ام بريم سپاس بوت که نیزار موسان دم کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا کردستان سوریه كوجفينا تلقلما سپاس بو لروجوای کردستان و باکوری روجلاتی سوری 4 کسین دن به کرونا مرنده سیات هندرستی آره و بریا خو سر بلاف کریه کن دبی 14 مجمرین در باس بیده 43 کسی دن واروسا کرونا کتنه 4 کسان جیانا کردستان حس کجی باش بونه حتی نهال دورین لجیر دسلات آره و بریا خو سر ده 7955 کس واروسا کرونا کتنه 271 کسان جی جانی خوش دست